Haunus nem arjar arpau baru ki Briew hasatlah ke pertai ki dana pedeng ki jing seir nulu ki baduk ki barangli hanu ki badan ki bam jing seir na liu klam COVID-19 ke besar kiri ke pertai baru koi ke jing pro ding ki kadu kat ni ki bynta jong gari India ke jing wan juga elang thari cyclone Amphan hakikat tu kat ni ki bynta gari India Hawas Bingkol Jingpynkhiah wala pencelor iwa bon ki men Briew ki yeng ki sem kamet mau ka khlam ji ki put lani ki locust ki bakta ye ga jingim jong ki Briew ki bakta ye ga long Briew man Briew si bon ki men ki la du no ye ga jingim how no snem om tan ka daw COVID-19 ka junya palom ba ka jimpang malaria ki diabetes HIV, road accidents, kecing di ki bersni, kecing yap na kecing thang juga sni, kecing ye penyap, ke cancer, kiwe. Ni kini tangkat tu kat ni kecing pang, ki belajar kerteng, ki balang ru pan pendap, ye kecing thok na ke ketiun ke jomblai. Handai dan kowe kecing pang ka ba amdan doi, amdan nang pengkia hang ka pasai, ka ba phimla man chem ki medical book, ni ki institute jong ki medical kamdai ki Jingpang COVID-19 andre kata ki Jingpang kapop kadai ki kantin ka batang lai tli ki dak andre ka shem ki jingim ki Briew la dangim kloi pen kot ya ka bon ni skopo ni jo perkhat kitu ki balik pop ki dai tang kitu ki badu apanya ki ba em ki jing baman andrai ka bible ki thew yangi rom la arwa baro ki la le pop pat ki la du len ai ya ka buram zo lai ningkong yones iwe pra la dangi ong bangim dan ka pop ni syukur la di pakatan ki shisha kam dan hangi ngunya pa la Syagani ke jumpa tai kandidat. Ketum ke Bible boleh lo thang ki ke baru berlosem bagalong bah. Ini ke Whiteboard ka thau ke jingim ke jumpa ke jumpa. Permanent marker berthau ke pop ke jumpa ber ke jumpa. Ini berjaya kalau Briew le pop. Kini ke pop ke penyaklat. Ini jadi ke jumpa play. Kam aja ka ini bening. Ki Briew ki persiang pendam hi pop dalade rengim la ni persiang manlong ki bahok dalade gimla de hang ni ke dan kami nong pedim dan kami gelenti sebenang amdan bala berjasa jangi berplay andai de tang Jisu ukurin mal kapan utho Jisu bertamu ki pop ko jangi das nam chu ningko patras arwah bam sim lepop lemni om him la sim ya ba arsap ka sentur ka jo ka bakran siapang Jisu Kristus patang ulang kenya ubai et ta ka jongi blai lo pha yu ko mar wai kre prai banwan ban ma ki pop ki jongi Jisu utap no ki pop ka jongi da ka snam jo lo ka ding pnar lo how ya kalenti shabning naga bynta ka jongi wipu wipa whereas like Briew way banget hu nam jat chu hande yo ya ka jingim bam chukut ublai khat engai pi ni ka por wong ali Nongiasaid ni ala mo try like pop jumpi kilang ka basawanya kin le kat ke like la sang thu kin long ku nyu lang ba de tang Jisu bala apulkhia ka Jingpang kabelong kepop wong lai absen ya bala bupa rei belong ke jingpen yesuk daga ke cingit aga snam jum pen pau yo ka hok jung na ga benta ka ma pe kita ki pop ya ki bala liap men shua ha ka chingi shua jong ublai bon te yo yap no na ga ki Jingpang ha ka do dan rei ki ba kham shir khai ba ka ba kham se no ban yap ha ka pop klam ke Jingpynkhiah
tias kalau Whiteboard kau ke baru pernah tu workshop tinggi kita ke penyiap ke mat ke bamla penyiap ke mensim dari pyndonkam siap tinggi uta ubala penjok ya ke mensim bat ya ke met Hato jong nan doi amdan doktor amdan la de kemuipat berlat nak ke Jimpang ke belong ke pop tang Jisu Kristus belong Nongiasaid Jingpynkhiah belong ke lindi